The Hnotrab Youth Council today met the Meghalaya CNRD minister and also submitted the memorandum to him relating to Meghalaya Community and Rural Development Services and Meghalaya Community Rural Engineering Services. Speaking to the media, the HYC leaders, the BDOs and engineers will immensely benefit if the state government implement these service rules. Bakajing sina ya kisian adi blok kalong ban penjan ya kajing syakri upai ba syakisnong no pendong kamtam kajing sina jong kisau penru teli blok kalong ban yaram ban pentri kami ki skim ba per ya kasorka la kalong ki centrally sponsored scheme la ni ki scheme ki ba bay pisa la ne bay tengka da kasorkar India kum ka Manrega la ni kata MNGRA ka Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Scheme la ni ki IAY ka ba mentaki tip kum kita ki PMAY Gramin lani ki state sponsored scheme kum ka SRWP nang ta ka Chief Minister Special Rural Development Fund kajingmut jong ki CRRD blok kalong ban pentri kami kini ki scheme kanang makan long kajing mentoy ya ki pai bat nong song ki jongi ki basyong ha ki jaka ke belong nong pendong umdon ya kata ka special kader lani ka separate kader ka ba kini ki BDO ki junior engineer ki assistant engineer ki belong bit take tang nam tak CRD blok ngi ba ki wanra ya kajing tuko berkom trikam nomor babun sin de file ki blok pinlap ba ki belong BDO ki di ki MCS kaju kapor ki hapan pej ya ki kam penroy ki blok ha kaju kapor la dadon kanu ka loan order duty komo jaka BDO jaka melim jaka bun pej sepo blok wa hapan wano se DC office la ni wa ban pej no ki loan order duty jong ki tekani kawan ra jingge ki pajak ki bahap la de file hamala ki blok pinlap ba mana ka singi ki pajak ki wana blok ma ki hapan wan wat kadiga ka office ke bayajan tambah upat ba kham tambah ponang pendong ti nakaliang kajongi kajeng wani kendu yo minister in charge jong kasian ardi menta kalong ban budin babeli ke sorkar kamla syu ban penteri kami kani raya bah maki kila syem na duk sinam aja khatra amar kum kajing suthu kajongi kalong ba ladang ila ban penteri kami kani ka separate kader lani ka separate staff jong kasian ardi kan wanra ko kajing mentoy ki kon samla kajongi ke banwa kamwajam pia state kajongi ko magi op don saupun riu tiligi blok saupun riu tiligi blok lalak bentung nadu saupun riu ki video ndai tak hapuk jong video kindon seki engineer mana kuwi ke blok undon assistant engineer nang tak kindon ki junior engineer umut de kispa padi ki hajan mut kita ki engineer ngila bantum ndai tang ka blok level ndai la de pikir sejrong kandon saka district rural development agency la ni kata DRDA tina kaliang ka jongi ngila bu ka jing kho ahmad jong minister in charge jong CNRD pada kalian kajong ulong ban bukti ni kani kam bat ngilabu ka jing dawa ba long ka bala ba de menteri kam no kham mardo re kani ka raja kabinet nam bukan warra jing mentoy ikinong song bat kham tam be kerpang nam tagi kun samang jong